Koji još kvasac postoji pored farisejskog kvasca? Kvasac je nešto što narastate, znači pored tog farisejskog, odnosno kvasca, oni koji su nešto naučili, postoji sadukejski kvasac. To je kvasac verske ili sudijske elite koja je smatrala da zbog svog položaja, odnosno onoga čime se bavi, jeste veća od običnog čoveka. To su bili znači verska lica i u to vreme sudije koje su bile na položaju, ali taj kvasac je kao i kod fariseja njih toliko naduvao da su mislili da su veći od drugih ljudi. Pored sadukejskog postoji iridov kvasac. To je kvasac političke elite ili rukovodioca, to jest ljudi koji u politici ili u nekom poslu dođu na rukovodeći položaj. To je onaj kvasac koji učini da čovjek smatra da je veći od običnog sveta samo zato što je na nekoj funkciji, nekom položaju, tamo gdje ima neku veću moć i odgovornost. Ali to nije isto osjećati moć i odgovornost kao što je odvojiti se od običnog čoveka. Zato vodite računa da ne uzimate lako kvasac, jer od kvasca toliko može da se naraste da smatrate da ste najveći sin naših naroda i narodnosti. U narednom videu persona i sopstvo.